ngaklem lek ban piniso obat kiwai ki party lande balai ngaklem lek ai jing kersani kiwai ki party henry balai ke penlong yang bangan ai jing kersani kan ki party NPP ngaku muskatri jonggan ke party independen ngatip khambha ko ki parlo namar ka register jong ka party independen kadon hanga berolai tuli yaki ai kirai yaki ai jing ekot ubakwa ya ka jing sai ka bakham dia ngalong ubala kloi ban ai ki persai lada don lesen na pedeng jong pi hang ne ki badai ki nong kersan jong balur sai ki bamur banai jing kersan ni balur sai lada pikwa ya ka jing sai wan banga ngalong bal kloi ngim sngau tenat ya ka jing le jong kini ki anggot ki bakentuk ya UMLA badia u ne ulu sai karbon di badai kortong naka ngingim non ya kata ka jing terang lan ya kata ka jing kwan kumba kila keno yangi hana ba o namar bangi ngi kwan plat ngi dawa plat ya kane ya katai ngi klem dawa ngi klem pan ye hanrei ka jingwa ka jongi kalong ba kumba ngi lek hau arjar arfulai hau pai ba ban pan ya ka jing kersan ban penjob dom buro BUMLA ngi lek da kane kalenti ngi kerpa di pai ba da ka ba ong ngau ba ko ki pai ba nong song snong jogaram barai konsumsi so ba ai jing kersan ya i saat arji mumin banyo ya kajing job kabur burom bad lada niyo sisa ya kajing job nikular habi kipai ba jong konsumsi berkawai bangin ai ya kata kajing sakri ke bahatam bad kabakut kabom no siliang kabaklem ya syalian kata kadi kajing kular ke bangai habi ba dan mereka pas ngolong mentah kalong bahadin bala job kila jusno semua pai ba mano UMLA barhangno kasinong barhangno konsumsi ba habasam tendro ai sipan siten uka om ju kami osngau pai pi banong ba kat ka skim mele haba aitin yegi yong ying badok banong ai sipan siteng terade manga tangam tre kidong gisnong kiba ka jing le aitin jung no mele wai sipan siteng kade kam desu kata ka jing ai ban pendap ya ka kamram bodone ka jing saukia handre kala debe ka jing pendap election tenalor kata kaba pelong yangi bangi haban mi hakapor ba nginya aja kan election ni mele kadon ko office nong stoin kenang ba kinong muliang kinong rambrai kinong malusu bat ki perlok na po garuru ko bod haba ki wan badon kam haba nginya aja ka kam hakapor bagi lek sepoi ba hakapor election how arja fulai kadon ko office nong stoin ngiju ya kendo ngiju ya syong ngiju ya tai ngiju ya fer ngiju ya ajumut lang ten re ka basgol ngok ko hadin bala job election hadin bala long kumbu mele kabasno longo kalong ba habang yalam yegi urang ba jong kisnong habang yalam yegi kun samla jong kisnong lan di jong balang kabakam sale raing kalong wat yegi urang ba jong balang ki badai ki temen basan ki badai ki rang ba balang habang ile yalam na kabentaban pensau le me jing ya jing dong kam ke jong ki habya kren surok ni habya kren surok habya kren hadukan sya habang yong yang in le chong office on show la de pelai namar bakade ke basuai Tegemut wai tang hakapor election ndelakun election office on show tapi trekan gumno kan bagine gibreu kini trekan gumno bagine gibreu kabamut ba kajing election jongki gumur kadai bek tang nak banta kajing perkat nak banta kajing mentoi simet bak nginum sengau ya ha benong ba nakaju kalong yen NB UMLA ban UMDC handre hakajing sisa larang ikwa ban pedurlong sisa ya kata kentin kular ke bangila kular hakajing sisa ngi de ban yo UMLA nang tai ban UMDC nang ni kenang bala rang yo UMDC ubana ka national area jongi hakabai de kajing jong kijai ban kasi uta UMDC ubadon national un peklem ni kajing kajing jar kajing don kam bat hakabai de kajing jong perlok nang tai nagaro uta UMLA un peklem te kenang bakar kontrak kam kan long balance lan kan long renti ngi de ban lai da kata kaliti Henry ka pausai menta baka jingle juga ni gibreu ki kwa ba haka bayade baka kam politik ka kesencar ka kadar ki kwa bakin sencar tang na kalong ying jungki dan namar kata ka pelong hi ya ka tim jungi bro kawai ba ni hab ban mi no bandom aisu iri jikasan kata ka jing keno bang ikwan mentoi ban ladang ngi kino yalam ngi dai sisa kita ki ba kwa ban kwan jing mentoi kapor kadang don salai senam da kapor kadang don salai senam gumele ladang isya ala kasya igi jinge lese ke jimentoy yang ide tum kinong yalam basya kemat midang yo pi ke jimentoy kat haduk lai senam de lada yo si sparo 100% di kinang yo pi ke jimentoy ladang isya so ladang isya la isya
Henry ngutu ba kamlong tepi ko kipai ba banyatre kam bagini gibru. Kini gibru kim don ya kamen sim jing sngongo. Balai ngong ya katakan tien. Namar bahadin bala job kum emle kaladon ke jing yasong ke jungi. Balai ngasakren lu di kita namar bah kadon hakariko hakaristar makadon bangaku manglat ken rubine. Baladon karai ke jing yakut jungi ba hadin ke jing jom ka kamram jong wemle uhaban lek ai ya ka jing kuplai sngongo ya man lagi area. Dan mereka bos ngolong kolong kat hadu kan ke kelimat la arsnem kan pe. Ya kari mulia yang son umparwan mo wudu. La arsnem kan pe kelempadon kata ke jingwan ai kuplai sngongo ya kinong kersan nakaliang juwe mele. Kini kibreu kindon ni ke jing sngongo. Ha ke jing sisa te. Ya ubro wala le bhat hafse beliang hi ke jing bahabi. Namar kata ngayo I ha kini kibreu. Pakimdon si saya ke sungguh. Kimdon ya kami simpan sekri ban train nak benta ke jing ke jidong kam nak benta ke bit ke benjung pelak. Namar kata ke penlong ya ke tim ke jungi bro kawai bangi haban mi bat bena maji kersan syu. Ya unu kertong juga dipenden. Tidak kawai ke sur ngilasim ya karai. Bangi no maji kersan syu bat ngilaya keren. Bah syanu ngin haban ai syanu ngi haban lek mentaban ai di kersan ban penjob kum MDC. Kaladon ke jing yatai, kaladon ke jing ai jimut. Hakabangi hakapor bingi yasong perano yalam. Tikiladon ba ai jimut benong ban lek sakata ka parti ban lek sakata ka parti. Tenre ko kipai ba. Habangi pensong nong rimba. Habangi pensong nong rimba haswa bangin lek ai jing kersan le penjob ya uno UMDC. Upanya kun hakane ka election ngabenta ngila perkat ba langin lek saka parti kongres ro habang ipek omde bang akren ben ya iba bor mo andre habang apek iba bor to nakalian ju babor ijo ong ya kata kentin ba iba bor haba iwan ban pan jingkersan iba bor sa ong ya kentin ba hapo sekretariat tengam parlong ban lek banyak sai banyak keren andre hadis tri konsil te ngalabit ngaru ngalabit ngalabiang ngalayahap nama bagi keren dekat ketin kasih teh ngaru ngalak dekat ketin kasih tenre banlong kumunong mikmat wala do uday tang UMDC kajing ya keren hakapor bagi syong ya kadorbar hapo assembly hapo district council ya keren dekat kasih gan hon tenre kad UMDC udon kampi ban ya kendo ya officer balai pojai le furkom wahap iban le gendo wadi ki officer ki badai nakabai ki jaj bedro ki badai ki kharla banong tila da nang badai kitin khar badai kitin fareng kren gumno gain dekat kom ke jingnya jo kapori kadon kam bakat urang ba obamut bankit ya kalangkor bun longkat dunu mikmat jo kadong jo katain ngidon kam piu bro uban tip ya kitin khasi uban tip ya kitin khar ban tip ya kitin fareng tanamar kata hadin ke jing perkat bahaga jongi katin ke jongi isim ya karai benong kam jubha bengilik pen ai kersan babor imat kadang jengai tingi perkhapat benong benlek ai jing kersan ya ka parti HSPDP tenre habang hapoi sa ka parti HSPDP nama Latif Syai balada job nama Latif hi balada job tu melalai jadi tengah berlaisit habakut wadakan ke election ke baladep harin bala job poi sa NPP habi baniro dan mereka bersungsi abang poi sa kata bentakan ngakan mau ya kajing keren jongki riurang ba menta ibarang sudah keren nga parti HSPDP lada pinpa ya YouTube ya kajing lang jingman ya kajing dia hakapor pa house sarkar hakapor pa form ya ka sarkar lada pinpa ya YouTube pinyo I ya kadur jong une ibakren menta pinyo I ya YouTube haying jong ba ala kemen rumboy uner udon hakapor pa sarkar ngangadon haying jong ba ala kemen rumboy dan mereka jingkran jong utu orang ba menta ngaperren namar balai pimkren penkut sendon dan balai pimkren berkhoi habakren apa pensai ba pensai nadu iwai hadu bekut kam jumha ban lai chok ba ban kren no kindian ino no sajom padang tu namar ki ong gumno ngine trelang gumno habador tengah pungut kenla ban thau sarkar hanre ngapat ngong gumni
hakapor haswa bangin yarung haka kamera ka hol ban ya pentut langi la ne ngimla langi kot numkot katkum ke jingmang lai puengut ban thau ka sarkar haswa bangin yarung haka kamera hakapor bamudrung haka kamera bro arngut kemele jo HSPP kimdon show bro arngut bad habakut balai fisgorem ya ka jingkran jong ba saleng MP jong ka nangte na po garo bagi lepan khana hadu sibna arna ilun paisyo sita yoru em Tapi betul. nang nang to la rabi kwa ban tin saya kata type ya kato hapo YouTube video ide ya kadur jong ni ubakran mentang ngadon hang to nga la rabi dai si sa badon ya kamen sem sinrang ngin ya syong hang to ngin ya sai hang to ngin kain kan ngut kita ki parti ki ban sinai ka sarkar lada omla ngin sa ong bai direct balen le raj pet namar bangin la ban thawe ko sarkar tang naga regional party tingi mense na kaleng jong ngin no kada basai handai tang ban penkut ya kajing ya kran klan penkut la kan no pa na o bangin kot rangi don tang arpungut ngapen ram ya katu kajing kran jong ni rong ba hakat kopor bukran mentang ki gine ki gay berkat kita tang kajing lam bakla kita tang kajing lam bakla kira amdai bangakan fo bri umo ngakran ya kajing sisa amdai bangakan fo bri ngakran ya kajing sisa uparajo nga kay uparajo nga namar nga tang la posisyon khas ni sa area rambray uparajo nga uha pa po ka motion road constituency uparajo nga baru dero nung gitkam juga yudwing habang iya songkai hayeng berhabang iya songkai bergililar jongka HSPDP na po motion road pada po nung stoy kikran ya kani kenten HSPDP dikaklain hanong stoy tang badalele ro gumbut nginom wan yalam yo papang diang bon yang resan bon keren nginom wan yalam yo papang diang bon yang resan bon keren balai mlong kadio presiden hajing si siaw presiden lay gumbut ro de balai man lay konstitusi am najing keren dah pangakali balai em ladawan upang diang ketak kala ladawan upang diang ketak ka HSPDP hanong stoy te kamut ba balai kamut ba lada udai ubri ubapa kan ketak semua kan kita asal ada udah berubah kapau ba kadon ka air ka helndet nakata-kata ka parti HSPDP kam kwa iwa pangniang buun wan hanos toy man ajing keren namar ki ong batang siwan uba kepi pangniang long kumbasiat da kajri ya katukal lawai dah itu kan ngap prabur kada mar kata ngasgau ba kan kajing penbi kan kajing yaro kada kajing kam bangi ka parti kada ka parti ka bakho ka bahok hoanya ya ro ya ka parti HSPDP henry gibru kim khochu da gibru to kim khochu ka parti te ne ro ya ka jing khoi uwe orang ba mentah haba wa jing kren sepang ka to ka UCC mau sepang ka UCC are beli bi kenoi konrat dadai manga HSPDP ngale ranji bang kren ya ka to ka issue ladang ada mga HSPDP ngale ran nga ban kan pensengau kat hayau katu pa ban kren ya katu agenda ya katu point itu UCC balai pikno yo konrad are pindon sa sarkar ka HSPDP kamdon sa ha ka sarkar NPP lada pilong ka mense mesenrang lada pidon ya kata katong ban ngin lek ban ai jikesan ya kata sarkar ban pensengau ya gimat ya gijura ya gijing jo ka benreu keren assembly balada kimpriang ya kata kejingkran ke jumpi no resign no sudah mana jingkran dia kata kapar dia kata kesukar atau kamu lang punta apa ka Dai. lada bidon kata kejing saukia ya kata benreu lada bidon kejing saukia ya upai pa ya ukun kasih kara ai da kejing tau keren balada pimpriang lada pimpulur long ya kejing dawa jungka parti ke jongi ngin no ban ajing kersan ya kan kesukar dan ratio keren tak lur tapi kajing keren rukumta kajing kuasyong ya katu kesuki rukumta kajing penbi kebalalong siapa palak ladangan keren si bun kay tengah pakapor kalamit nong kore udang don saway bangan keren tang mangaro kami ha baladangan keren lur berakoy mas kau bakam deh hiro namari oleh sekat kata no ya kaki long renyang jong nur namar kata ngaong ya pigo kipay ba kamdon jengmut
Kamdon jumbo. Uko bro unang keren babenta, uko bro hanaba. Penjab ke HSBDP. Ngin tahu isi mengi. Arteli paya lasmo. Bersenaying. Hangla bilap arteli paya la ben peniang ngayeng. Arteli paya tu bi stang ban suai bi ubim na jerong bi. Hare ban senay ka tunum teh. Ngam ngai jeranga. Berkijo gini gibru gibakop. Haga bakut sepet. Kan mau ya ka jingkren ka jonga mata kasi kan tarik. Harlai tarik. Kan mau ka jingkren jonga hayo tung hor. Haga arpo sau tarik hadin. Balami ka risol. Arpo sau arpusan. Arpo nreu tarik. Arpusan ni arpo nreu. Gide gijo gini gibru. Naka parti HSBP lara don uwaini arsit. Gide gini. Kiban saong don lengkenot nem. Ladon don nak syuki rum lele ladon tang lengkenot ro isyong laga syong lengkenot. Tang mani orung haying like kaslap like ka jingsit. Sampai tiba. Kini kiban tong. Kita lagi berkat laga bentajong piu baik ba. Warna berkat begini gibru berkat laga bentajong piu baik ba. Wala rapi ong ba. Kata ka parti HSBDP kita kiri kita ginong yalam bah kemad parti HSBDP. Kidon isya kata ka jingkitle. Ya kajai benreu kamtam lele ya kan ka bordar area ka jongi. Kilabun pigi jing ke kilabun pigi umsau kilabun pigi jing hura menno tapi pilayau sengau bagi keren bat menno tapi pilayau sengau menno pilayau i bagi wan ban hamadan benong ban yakun ngelade ke por election la perta ijaj benreu tengah ke por election namar kata ngayo weripi ladangi don kam ya kabor kabor kapakentuk bandon ya kabor banwan yakun banwan ra iki kampen roy paharukom ladangin ya jer ladangin ya pai mentah kabai de berkaram rai konstituensi ke jongi ngidang sadin sebab palat pi ladangin pai hagilinti ke singking ladangin pai haga kot ke kia ladangin pai haga yok kam yok jam ladangin pai haga kot ke kia ladangin pai habaro kiliang ka ramrai konstituensi jongi kadai ka konstituensi ke basadin sebab palat pi namar kata ngidon kam bangindon hakapor kenang pangila ben penurlong ya ka ka jingang nut jongi kipai ba namar kata ngayawe repi ngayawi badai tang iba kim famar bening dai tang iba kim famar bening naka parti NPP ibadon ya kalenti bayalam ya ka sorkar mentade ka sorkar NPP ngatrai nganur bangken Ahmad Jongpi balada iba kimfa in job kum UMDC warlado udai tang UMDC ro nganut bangken Ahmad Jongpi bakabor bag ikhtiar lado ujob nganut benong ba wat ya kabor ke ba UMLA udon menta kabor jong UMLA kan hiar setrai bakabor jong bakin fakat ke ujoj jong sampai dia kata nganut benong ikan ikan Ahmad Jongpi pada warna kalian jemu distrik presiden iba max melan bersar ro apa iwan man ai jingkren hayo malungsu bat hayo lampi ila ai kan jingkular ba ai kan jingkren lang jompi penjob dan burung iba kimfa balada iba kimfa ipoi sisa ka tong jong job pinyo i ka bo jong ba kimfa pinyo i ka bo jong ba kimfa lem jing atatin nama kata ko kipai ba sa sempat ngayo were pi snova lai pojaj ka parti NPP gindon tamanginom soper ya kata namar hapa ke parti ke belan hi ke sorkar umlalat jadi sakren ngatarai wat usordar undap hakan lu kan usordar don dipikat to kan gilong ying kibakan no usordar ubas de unta ya unong yalam hi de umlalat tamba ngipriang kum ginong yalam ngipriang ke sakren parka parti NPP ro kapriang ke sakren umlele tangba kibakren kimatkren ke parti NPP kan duria baik nak berta ke bit ke biang jong pai ba namar kata ko kipai ba sesisen ngaya WRP yami pajba hak arfu iterik yami pajba hak arfu iterik dang step wat nom ken baong bao kadai ke MDC election ke bakom santam namade hak MDC election ki baya keren biang batpen bha ya ka riti di store ya ka khenkur khenjai ya ka jaka ka puta ka khendau ka siap kan to yu ngi la ragin snaying la ka jaka kam de ka sebos kan namar kata kadun kampalat ka district council tementa to shmi nang ni nang de jaka yalap pensengau tu ya kipai ba haman lagi sinong gejopi bagi dia mi pai ba hakasgi afu itarik batongin nyon ya kabut kajongi ha budam
mar pasha berkado jekaton lai sibun ya jing pelaj jumpi ya kapor ka bakado jumpi tunang yo ya kamet ka bakat ka bakia kublai sibun kublai sih jangu